Hoy vamos a entregar el premio Denon Artean, que es el reconocimiento del cooperativismo vasco a personas o a instituciones que destacan por su compromiso con este modelo. Munduan, leku gutxi izango dira nun ekonomia eta etika hain modu naturalez elkartzen diren. Hemen, kooperatzea ez da estrategi bat, soilik gure kultura da. Eta jakina denez, kulturek oinarri sendoak behar dituzte hazteko. Gurean, Eusko Legebiltzarra da gizarte oinarria, gure eraikuntza instituzionalaren enborra. Eusko Legebiltzarraren izenean eta nire izenean eskerrak eman nahi ditut. Denon artean euskal kooperatibismoaren saria Eusko Legebiltzarrari emateagaitik. Ohore bada sari hau jasotzea. Privilegio bat da, oraindaino izandako sarituen artean egotea. Kooperatibismoarentzat garrantzitsuak izan diren eragileen artean. Un país de personas, de agentes, de asociaciones, de empresas, de instituciones públicas que cooperamos a una en pos del bien común. Y por lo tanto, creo que hoy es especialmente merecido que el lugar en el que reside la soberanía vasca sea quien reciba este premio. Zorionak Eusko Legebiltzarra Denon Artean sariagatik.